Iyaphuthuma ke le yisenqo kuSminoff uSmiramira mfoka Gumedo umnguni uyeye uphakathwayo uqwabe ayiphuthume le video sitsha niyotshela uSminoff ukuthi ngithe angaxolisi fusaki indaba yokuxolisa amasimba le video ayihambi yenqo kuSminoff singomakanya sithi ungaxolisi ngaxolisa inhlobo umculi phela wena uyiciko wena abantu abangafuni ukuthi amaciko asebenze ezindabeni zabo abafihle indaba zabo abantu abangafuni ukuthi amaciko asebenze ngeindaba zabo mase yitrenda abafihle amanyala abo uma uke watrendisa amanyala akho usuke uinvite amaciko ukuthi awacikoze ngalowo manyala kathi indaba yokuxolisa amasimba la niloni dakela umnguni wakithi phela uSminoff singamanguni asiwaxolisela amasimba Sminoff le video ayifike eqathatha kuwe mnguni mfowethu ungawaxolisela amasimba mfowethu qhubeka mfowethu ushaye nje ingoma ezimnandi yonke into etrendayo mfowethu ngena ushaye ingoma fuseke indaba yabantu abazokulawula ngomsebenzi wakho la bebe bengakwenzela ilutho fuck indaba yezinja kade msuneni undakela uSminoff nina shit man.